Хушаров шаттон жылды ракетчикті шарыш той марш сагат ирыштуны штара полы край полигонма. Ума саузышты шармагон дахурты. Искандер М комплексты ракета тавазыны қыттажы вдишсышты шарыш синад. Быдрону аварты шофырты қаузан алық жон салқ дурты шарты ахижын. Авшаттонты авдишсышты тоққанымма күтшарынышты штай савар шармагон методикатай пайда канынс уйдыр. Ракета таяқшыты амма артиллерий архайджыты бакушсышты нырыкон жынг ақшын хашлаварттыл. Ахурта райдайзышты дуынавдым марти. Архайзышты зы фон шада авшаттоны ама техникай шада юаджы. Шашайрагнышан мангжнаджыны пыршт бауромын диверсион жгаран корты ама архайдыл бакушын. Ахурты фарсы батальонты команды ганжыты фалтарцинаттыр фавалдарузын. Жалын қауыйымы ракетон комплекс Искандер Эман ябону акурын фоншада километр радиусы чииш ахам мышан. Ифтығду дувах уже ракетатай баллистикон ама бажыржын. Ябону бақаққанын уалдафоны дашсинадыма ныппырққанын жнаджы авшаттон хатақчыты ад инфраструктура.